Hello, dayti manan ti pagayam yo ni manang biyanang yo. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kanin drama ita. Kat nagapo kani pagayam tayo naglingad itinaga na grasya. Ngamsakbay na. Hello pa'y kadadali Viernes di tatayog Pangasinan. Ni Ruel Losada, kani Sally Losada, kadagitan nakdadalok, Justin kan King Ruel. Ni Precious May di mailig, ala Calixto di Takawayan City Isabela, kan ni Violi Kiwas. Kastoy man, ti kuna ni pagayam grasya. Dear manang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y daramakan ka? Kadagiti talong anak ko, ada pagpaboritok. No asino tay kanayo namang tad kanya kiti kwarta, isumat ti kay kayat ko. Ngam nawan kwarta may tad na, saan ko apagan ano. Kat iso ti kayat ko may drama ita. Tamok nga daada lamapidot dagiti padak, adumdumngag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nang, adto ti kwartayong, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayong. Ay na, ay agyaman aklulit anak kaw. Ay na, kay kayat ka anak kaw. I love you. Igatang yu iti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti naduma pa kasapulan nyo dito'y balay. Uy, nanak kaw. Ay agyaman na ka. Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Ngawanan yaman na. Da kami maalat makatulong kada kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeng, wano suman. Ay kakumporme ano anyat lutuan nyo nanang. Sigay, suman latan anak kaw. Hey, hello anak ko. Hey, nangyagak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumbre kayo nanang. Kasangsangpet ka o nagkapo iti trabaho. Nagyaman ak anak ko. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Aywan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Nagswildo ka nung aminin kahit. Doari baw tinted na. Ay, un gaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman anak kaw. Talaga ananakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay, Naimbag lang nga gatang nyo iti masapsapol yo, Kahit da kami matla tinamnamain nyo, makatulong kada kayo nanang. Wun nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngamjay inauna akabsat yung ay. Awan pa'y maitultulong na kanyak may. Di yun panunutan ni Manaw. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wun nga raw. Ni manong yu asimuti pa ka is-stressak iyay balay. Anya nga tatiluto kasi daan tayo nanang. Ay kat makaamu kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Intik outan da kumamot na, Sumapol ka iti trabaho. Tapno at paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa imang nga text di kumparik nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. No awan agpatrabaho iti kalsada. Awanon ti pangalam iti kwartam. Nang, kwartayo man kiday. Tayo na magumatang iti sida kay di store. Ay, dumawat ka iti kwarta. Imbes asya kumatikam. Awan nga raw kwarta may. Intun adda kwartak asa kay tikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagasaw. Kanya nga raw may kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan dagi jay kakabsat mo. Una ta di adal damay. Siya nga ay. O man ay turpos ka. Jak pa'y nailat pas dahil skaw. Wun
Tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga rod, no nakapoy ti utak ka, ho? Basol nyo, ha? Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas, hindi sikugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa no, mati pa nagripasok, hindi ka di mawawatan, nagitiliksyon ka. Sadot kakitday nga giskwela. Aw. Agtaldakan. Tamabanugak lamang sungsung bat kadagitangay bagbagam. Kaya't muti makitrabaho ka ng itiboyos ko dyan kalsada, Simo. Ha? Ay, kaya ko tata dominay. Kaano nga'y? Intun bigat, Simo. Kabarbaro, akong trata ti anak ko day jay. Ay, kawan na tata. Agbalong kamay. Uray saanen, tayong kay tumbangan, ije balay. Tapaglutwag ije babaw nun, Mea. Ay na, nagmayatang nga'y. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya, iti biyag nyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Ah! Tukam kunam san akams. May at di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! O, tangiwat mo man si Kasimo. Ah. Kas kala maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka. Nagtrabaho kami di kalsada. Ha? Kalsada manay. Kanyang rog ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Gagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin nukas talat ka basay. Ninanang, may. Ano sa nyo, ano mano maitag ka? Di kay kagyaman, tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan atao dito'y lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Ita man nagay kakapsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, una kayo na yan. Mangrugi kayo man na mangikumpara ka dagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas na? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapol ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot kun ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ayakas na kayaw. Nagsuo kayo. Kalasana mga nagtawag kada kayo. Kaslas danda mga anakan. Kakarooro pa kayo met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basik. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga raw ti kayong ingas yun eh. Isumati ko na dagiti tataw. Ay agtanda ka man. Oh? Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Oh, Simo. Gusto na itan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Abay nga pinanawan daw ang tata. Una tanay, sumipgit kami nan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kababay, Mike. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madyariin na. Apa, Simo? Ninang ko ha? Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent niyag so, kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apa ingay? Ang mga ano da basol mo. Awan, hindi, amo ka pang gurguranti na kanya ke, tikawan ti ada magaw. Kanawan na talaga na trabaho. Ha? Kinabudno na, ito lang agparte kanyaw. Amok ti sasawat. Mas lawak nga road. At saan kamot nga inom itinakaro? Wala tata, ito lang. Takaya ayaw awantiri na.
Malagip kumalat na lang iti pagpaganinang. Kaslaman sir-sir-bigi balay may. Ala, Uston. Basta singsingpet ka. Di pa kita melatan na sayat ka tawan, barok. Kan pangasay. Di ka kumagar arapit iti may kaniwas, wan simaw. Ay? Kaslangay ako pa ikidin tiya gribil day. Ay, sana nasaya ati kasta. Why? Amo makidin ay tatada. Masawak lang kitay. Saan? Diyan makidi maramay. Ha? Ay, anak. Damagat? Anya day ta si mo. Adang nubya, ma'am. Awan pa'y. Apay aya. Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Wan kan saan la isumba, ma'am. Ibagaman no mabalin mo no saan? Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan? Kahit mabalin lata si mo. Kaya, ma'am, no saan? Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, ma'am. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan? Ano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Uy, kayat kasi mo. Ay wow! Agyaman ang rodana! Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni anak inubyam. Pero na, nag-aram ako na, takas tamad ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw, sana. Ah, nagaram ka? Dayjay pa'y mat apada marigrigat. Anya nga iti pakandakan ka. Api nga nga iso timang pakangkanya ngay. Siyak ati mang pakangkang kwa na. Ha? Nagsasao ka? Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang, may. Ano sa katyag birok iti sa bahali at trabaho? Nagado pagtrabaho. Iso nga'y kasar ko niya, na. Ay, saanan ta kasar-kasar. Ha? Awan usaram nga kasar. Madumati tarakin ko amanok. Apay masapol na baboy kin nung ti mapartay. Apay sana mabalin ti manaw. Anya, ha? Di ka lagbay. Tapag ba inak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil na baboy ka. Ate kalailin ti rupa na. Ay, saanan. Ah, Mangibabain lang tahandam nga kasar. nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko niya na. Manok, ti handamin tao. No, kasta. Aga-abroad ka mat, manong Tonyo? Wen, lulit. Flight ko lang ang turoraya. Ay, agpadatang nga ruda, manong. Uray siya, kagabrodak mat. Dakdak ti sweldo iti pagilya na papana, lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta, manong. Ay, kauna din ko. Hala. Good luck kada tadwa, kabagis. Itatagasawa kayaw. Lumasin kayaw iti pagnaidan niyo, simaw, ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayaw. Nangagyaw. Wine. Wala nang. Simaw, pag naidan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga may, anagado kayo nga kakabsat, ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni ijay balayaw. Mala, hindi pa takder kami na iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema dahi ta. Rombang lang. Nakaangan kayo. Amu yun ter aramidin niyo. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumang liplipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wen, nanang. Mabalin ayah mo ta malipatan miday ta. Wala nang, di kam tulumangan nga gipawit iti kwartayaw. Ay, nasaya at nga raw.
Ay, naimbag kayo pa'y nga anak kaw. Adaw ti may tultulong yu kanyak. Ay nagyaman na kada kayo anak kaw. Patpatgen kayo unay nga anak kaw. Ag-flight kami ni ti mabiit manong si mo. Sikan ti makaamo kininanang dito'y Sana bale, agipawit kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na, day? Kababay, daw dawatak. Makatrabaho, mate. Ngureawan na iturpos ka. Adaw ti pakipordyan, di taday. Nalangaron, makamu ka. Basta makamukan kaninanang Tas ikamat lat adda dito'y. Gunaday, awang pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam kakagrasya. Agpailihan sa... Wen man, tainak man mang restaurant kaka. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat naman hindi na panalawasan. Sa hindi namin sa nakalman. Kaya timbaga, mamapang ka mang restaurant. Ay na, ay, masadutak nga glutaw kaka. Iso nga inak lamang restaurant daw. Ni sumot lalo muklok magka. Ay, kita mga masobram ti mga niti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga dapag atang itinaimas amakan kaka. Ay, malaksid no awan. Kan, enjoy yung timangan. Tanaimas pa'y lati panagraman. Kano nga enjoy ka amangan ngay? Inton mapukawan ti raman mau. Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kahit bigla mo tanti panaglok magmaw. Kita maadag iti kang kanam kaka, tanay narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoyin ti mangan habang mayat pa'y ti panagraman. Pinaman padigwan, hinanang itilinuto ni bakit pinabay. Sigurado magustuhan na daytay. Ha? Ang dagas asaw. Hanya kay dayjay. Ay, ninsa man hanang kaw. Ay, inakitain. Hiyak pre kayak ti batay. Saan kayo pa amatay, nanang? Tanay itaray kayo dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Una yan, tanapik taramot. Hindi pa nagsauyaw. Dapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansunyaw. Kasano ngay ama aya ba da lulik kentunyo ka dada ja brown? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Ay, di kayas. Baka balsunak. Balsing nga? Balsunak ka. Gapo sinaw yung kuidaskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon aya. Inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawusming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang kayam. Nagpauig dagiti kakabsak ko iti kwarta. Ikabil ko dito pita kayo Sana makuti daytaw. Idulin nyaw. Ta kwartayo la daytaw. Ang takwartami ka ni bagagaw. Tado timula mi anatagang prutas. Ken makipurpurdiya kamay. So saan kami amaawanan iti kwarta. Da kami ti makamu iti kaninyaw. Sibo. Napay niya pagsangitan nyo aya. Bakong kursesya lagabay na ka. Gapo iti kilawin ko kay day. Pakawalan na ko ba? Ay, napakawang kayo. Tayo na kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Remy Lulong ako na.
Kamagayan, di makasulong ka na kita. Wala, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak ka. Naimbaki di ata sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional ka dagiti kakabsak ka. Awanin na! Handa ka maamin di abroad ay. Awang ko man nagbati ang mga sikaso ka da kayaw. Nisimo nga anak ko, tinaano sana nga sa asikaso kanyak, bayat tipan nakatakik, aging ga anak karikobarak basit, manang biyanang. Katita, makapag naakmatan, iso na laeng tain inayad laeng. Ka naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak, gapo iti asik iti inaunang anak ko, gapo iti panangtagtagibasit ko kankwa na ide. Kat ti pagyamanak, nasingpet ni Simo. Saan na nagimula iti sakit tinakam kanyak. Kat impatag naklata nga inana, iti likudan din haramid ko kankwa na. Halakastan, to'y pagayam mo, grasya. Pagayam grasya. Saan ko apakaragsakan tinapasamakan ka ti pan nakaatakem. Ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta. Tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo ngayon na, datayo ti silaw ti pagtaengan. Datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo. Iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati daddaduma tayo. Baknang man wenno pobre. Di adal man wenno saan. Nasingpat man wenno saan. Patas kumalat ti panangipatag tayo kadakwada. Tanagtaod daket nga rod amin kada tayo. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Hi! Hello! Dahil manan, tipagayam yo Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang. Amang kapkablaaw kada kayo, itinaragsak ngal daw kan oras kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay panagdrama, intay ituloy ti kumablaaw. Hello kanik Kim Faith Leonson, Carmela Hernandez, ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Geraldine Larroco, Teresita Docosin, Ti Amor, Jenny Torres, Virginia Clemente, Maria Rogelin Abunaga from Rovi Tapia, iti pamilya Ligado from Lori Manabat, kastamatan kini Eutikio Veniegas, ni GRB from Agoo kan aminan ngagdengdengag dita Agoo La Union. Intay nga rodan basaan ti surat wanod kapadasan ni pagayam tayo naglingad itinagan nga insa. Kastoy ti kunana, dear manang biyanang, mahilig idi nila kay kong agtaya-taya kadagiti raffle draw. Uray nangina, ikarigatan na tanam namaan na tipan nakabunot, ti numero agat gatangan na. Kat iti may sagundaway, napagasatan ti asawak, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na! Ay, bakit kaya? Talagang agsuswertiak itibiyag Haw! Ay! Diyak mailadawan ti kinaragsak ka. Di ka unday agragsak. Ta mga numa-overjoy ka, kat maatake ka. Saan? Danag mo na Ay na! Ay sos! Naala konti na pangabakak iti rapper draw, bakit? Ay kat inta ibang kun Agure pa. Ipapas ko pa'y ngay gaman, tinapangabakak akwarta. Ang mga numagastos mau, iti awan ka iskan na. Saan? Agrobot ka kiday. Taintaman ag-swimming. Anya?
Sursurun ta amin a beach resort. Tay papas naman kinitag bakasyon. Kakaiso na nga da kwartata. Di ka unay aggas taos bursyaw. Idulin mo kit diti kwartam tapag negosyo tano isaw. Tapno addamot pagbirukan ta. Mandalaga ron kwartatan. Nya pala sa pulam. Nalaka maibus ti kwarta. No awan na pintas apang iba utam bursyaw. Apay nga may ngay baot mo ta kwarta ngay, mate. Ibulsa, saan ngay baot? Ay, di ka man nagbalin apiluso po bursyaw. Amok amaawatam ti kayat ko asawan. Malaki din. Agrubot ka natin tagpasyar. Bye-bye amon ta agubra iti daga. Anda makwartatan. Ay, mag-restaurant tapay. Sa tanto mapan ag-swimming bakay. Waiter! Ag-order kami man iti fried chicken alitson. Ken may sa pitcher ajos. Ken Ay, ayakan sa. Ah, Daytoy man ti inted da pagkitaan iti order o. Dito'y ti pangkitaan ta iti orderin ta. Di mo iririyaw, ta kababain. Sikan ti kitaan dagiti kabay ta. malagaron. Mangpili kan iti orderin ta. Darasam ko ini mabisina kon. Orderim amin na nakayat mau ta damat pagbayad ta. Kakaiso na abak ng taitan. Taniwat mo. Kanya mo tikas na ibagbagamon, Borsyo. Di ka lagbain. Bursaw! Umaya man! Woo! Ay dumanon ka, Willie! Adak dito unag, tilugan ka! Ala, nukas talugan mo na tata. Wayne, Willie, kagagatang ko'y di kalman. 80,000 to'y kutsa ginatang ka. Second hand, ang mayos laang, ta kondisyon pa, mate. Ay na, talaga swerte ka itatawin na tata. Saan lang nga itatawin? Kanayon aswertiak. Apay, manok na pangabakan nyo aya, iti da dya rapil draw. Damag ko dakil ka raw. Apay, ada milyon. Ada! Ha? Manungay a milyon tata. Basta! Ada milyon na. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Basta ada milyon na. Di mo damagan numanaw. Ha? Ay, tata, di barato ngay. Ay, kawa na. Sana problema na ita. Mabit lang. Daita. 2,000. Ay na, ha? Agyaman na ka tata. Nalugi nga mintay mo wala ka na tayo. Bagsak presyo mat. Iso asayang tinagpuunak. Ikang ka pa itinayon na. 1,000. Ay na, agyaman nagtatapos siyaw. Nagsayahat ka. Saan kagaya manaimot na dokwartam? Amok nga mintirik na ti marigrigat. Iso maawatan ka, Willie. Nagdalanak da ita. Marigrigat ang maiday. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag ka. Tumulong nga kadagiti awanan akasken ka. Ay na, imbag man tayo mayak di tibalayo, tata. At dadagos kwarta. Uwin tamok tirigat yung asa nga pamilya. Tawang ka nga ron trabaho yung agasawa. Huwag nga ron. Ay na, adan igatang ko itigatas ti basit nga anak ko. Ay na, agyaman akmanan, tata Bursyaw. Awan ang yaman na. Nagdalanak na kita. Tauray na kami hindi ka ni bakat ka. Ay, marigrigat kami, mate. Ado, at utang mi ini. Iso nga ambok, tirigat yung ita. Tanagdalanan mi ka nga round. Iso nga ita, tanapintasan tibiyag mi ka ni bakat ka. Tumulong kami kadagay ti marigrigat. Share your blessings ako na. Nay, kunak na wasino tinakasapato sa nakasikawil dito store. Si kamagayang Bursyaw. Apay, di da mabigbigay na nasimang. Nakapurmak lang, di da mabigbigay. Apay, papadamaya. Kapaya kastaw na ya por mamita. Ay, awan. Ipadas ko la to in-order ko iti online abadaw kan sapatos ka. Ay, kagat-gatang mo dagita suot mo. Way, nana. Imbag man. Ay, da kayo nga. Papananyaw. Umayak man umutang dito store ni Lolita. Awang bagas men. Awang pa'y masiran. Ganami na masapsapol ni kusina.
Manaw, akaban abagas ti kasapulan nyo, aya. Ta siya kung timang bayad. Umdasan, ti do akaban. Ay, saanan? Kababain mo Ay, saan man? Diyak mang lulukaw. Ilibre kayaw. Taibingay ko matigrasya. Anawat ko ah. Ay na, saanan? Idulin mo kidi sa kwartam. Tenaimbag lang adan to ka tunyo itasawa minto nagkapsok kaya. Ay, naanda kwarta minana. Apay, di yun naman ayan na nga bakak itirapel draw. Naamwa ka ng kasapulan nyo mo't day tangay nabak mo Lalaki din. Bayada kong tidwa kaban. Tay librik day takada kayaw na nasimang. Ay, malaki makamo ka nga ro dabor saw. Inta ibang kunti kwartam, tanay maibusen iti kaiitid mau. Di ka madanagan. Tanang ilasinak iti 100,000 nga ibang kuta. Ay, ited kantumot nga ited iti kwarta, nga uray di damit agdaw-dawat. Kayat mo lang nga ipasikat kadag iti tao nga da kwartam. Kaya't kula ida tulungan. Kay no maibos ti kwarta tangay. Di ka kadi madanagan. Tadaman ng parapel ro da intun umay alhawas. Ay na, apay, amom nga raw no mga bakan tumanay no saan. Ay, sus. No naparabor ka. Nalakala sumang bay tigrasa kan ka. Isu apatsik ama nga bakak tumadain. Imbes na pagnegosyo ta kumati kwartam. Intun sumaraw nga da mapangabakak. Tay sunton ti panagnegosyo ta. Ay, sapay ibagbagam a milyon tinabak mo. Iso nga ti ammo dagiti taptaaw, dakkel tinapangabakam. Ti ammo da adda milyon. Kaya damit at talaga milyon tinabakaw. 500,000 ko naman. Sarda nga man ti panagpaspasikat mo, Bursyaw. Siyak ti mababaing iti kastangar aramidam. Awan dakes nga aramidak. Sa anak nga agtatakaw. Isungawan ti rumbang apagbaynak. No kasta, inikan na kami ni Tata Bursi ti kwarta mo ili. Uy! Yung ka may dumawat na, tama nga nung may busang ka. Kinagiwarwaras iti barataw. When di mawat akon, mabainak ko mga minturturod ko na. Ay? Kaya't natagiliblibray ng runa nung ado ti tao nga buy-buya. Kastaya. Sige, inaktuman man na ninja balayda, tabarang ikan naktumanan. Manuti ka sa pulam, Elma. Da kayo, ano manot maitad yung tata. Uray utangag tao sa rakin to nagpasngayak. Sampay mga minagbunga dagiti mula mi anatan. Sige. Anay kon 5,000 a pesos. Tulong kon kada kayaw. Ha? Agpaiso tata? Saan yung napabayadan? Well, barato yung kanya daytan. Ay, nagyaman ako na Tata Bursyo. Nagsingpot kagaya mamada ni ti kwarta. Saan ka naimot? Ambak, tirigat. Tanagdalanak dayta. Iso nga itata na pintasan ti panagbiag mi kan ni bakat ka. Ay, tumulong akmet Iso adi mon bayadan dayta. Tatulong kon kada kayaw. Nay, apay nga inalam ta iduldulin ta kwarta, Bursyaw. Anda pagaramatak. Anya, nay, apay nay. Di mat ibang kuta dayta. Awan usarentan. Apay, naibusan ti kwartam. Awan nga rudan. Ay, awan nagmamaayan dagi a kwarta. Taimpadawat mo mat amay. Awan pa'y pakakitaan mo. Madamit Jay ngay magkutsita. Manulat balor day jengay. Dakdakkel ti pukaw mo. Sana bali ata intulong ko bait. At least, intulong ka. Saan ko nga imbisyaw? Kay papanam nga raw. Anyat mapan mo gatangan. Awan. Basta nakpaduan to'y nabat-bati ako artata. Anyat kaya't mo asawan. Ay, basta rumwarak. Sige, tamapanakon. Di naktaktakan. Anayin sa? At ni Tata Bursyaw. Ay, awan pa'y nga raw duwilay. Kung ano, datalakwak ko may tinuang no kaya na. Amo nga mga do kwarta na kahit. Isu alakwak man itinuang. Kasapulang nga minti kwarta. Ay na, awan igatang may baro. Apay na ibusin tayo na pangabakan ni Tata Bursyaw. Awanin kat no impadawat na amin ang. Ada tay basay ngay duldulin may. Ngaminala naman.
Jak amaw no napanannan, tasaan ang nagawid idi kalman. Ay, ang mga noday di pistahan, hindi ka bangi ba nga barangay? Anya? Nagdapustahan, hindi kahit. Ang mga nakipusta? Anya? Awawisin ang amin hindi namin sa nakalman. Ang imbaga ka di masangaw. Ang mga ano hindi tinapanan na. Ay, insa bakit? Adakan, kain apeng at sangsangit ka. Awan na hindi ka kaisuda, kwartata. Hinuldap-dak. Dandanidak insolvents. Ay na, agtal na ka, bursyap. Tiko nang jak amaw. Nagkapukay jay pistaan. Tapnoy bagakin kanya. Sinurot ka jay pistaan ijay kabangibang abarangay. Ngamjak nagpakpakitakin ka. Nakipusta kay jay, katabak ka. Ha? Iso adi kaglibak, bursyaw. Impaabak mo ti kwarta. Iso adi kagin sa sangay. Bakit? Sorry. Nasuli sugalan, nagisugal. Oh, makitam, di husto ti atap kaw. Ha? Til-tiliwan ka lang. Nga magpaisugayam, anapam mo impusta ti kwarta. Ha? Ayawan mon bursyaw, di kag pampanunaw. Sinayang mo ti kwarta, sinalbag kalaklakayan. Ay, sorry. Bakit? Kat, anyat kwarta ta itangay. Sapay awan bagasun, awan pa'y maigatangan iti sidaon. No ko naktumot ngamin ngag negosyo ta, ngam di mo kayat. Anya nga ita, awanin kas kalapimpiman manun bursyaw. Mga nan bursyaw. Nyat masida bakit? Kay nabati itay agsa pa nga ulot tinapa. Ululaang, awan bagi na. Awan tasindatan idi agsa pa. Ay, Naganos ka, taawan mo't maigatangan iti sidaan. Awan pa'y kat mantika, kas kada asukar kan kapin Ay, ala tarumwarak no madamdama. Hindak agdiskitar iti kwarta. Nunang idulin ka kumaidi iti kwartam. Kunak ngamin apagpunan ta iti negosyo dyan nga bakam. Ngam agpakalaing kamot ngamin akong di padawat iday. Nakaraman kalat basay. Kunamatlan asino kan anakapalpalang guad. Ay, ala, huston bakit? Di na konsermonan Tadadala ang maestresak. Aw, Tata Bursyaw. Kumusta? Itala makita ka Di kan sama rumrumwar, di tabalayaw. Ay, may estresa nga minwilay. Ay, agpabulod ka man iti kwartang baraw. Ala, pangalangay iti kwartak tata. Damag ko naglako ka kano itinuang. Ang kwa, igatang ko iti buryas, tinaglakwa. Tatara nun mi kanibakay. Padasa mi mamutag tara ka ni ti babay. Kay bingayan na metad atan ay kasapulak ti kwarta. Ay, awanan kami ngamin ita. Ay, pasensya kayo, tata. Adamo ngamin na isang ratan na ti kwartak. Idi sakyadan, tinutulungan ka. Ha? May salaki daw mo iday, itag ko adagaws. Panunutom kumamit nagitintad ko kang kaiday. Takil agatan, tintad ko atulong ko ka, wili. Isuarong mga subalitan na kumita. Subalitan, tikinasayat ko kang kaiday. Anya? Yala, agsubalit ka. No adya tintulong ko kang kaiday, isumay, tisubali mau. Ay, ladingi, tagtata. Ni mawa na talaga. Ung tanak, ani ba kuno kisayak ti bayad tinwang may? Apay nga singiran nak Bursyaw, katawa matutang ko kang kabarok. Ada utang yun na imbag anakam kanyak na nasimang. Ha? Tinulungan kayo ti kalabas. Iso nga ita, tulungan dakmay. Tanay, awan na anak ita. Kasapula nga minti kwarta. Anya? Masapaw, asorwan nyo ti bang bigbig iti utang nga na imbag anakam, nana. Iso tulungan dakmay tinulungan kayo day. Ay, awan na. Hindi ka mat pinilit ide at imulong kanya. Ha? Si ka mat tinang ipilit iti daya kwarta. Isungawang basol ko rita. Apay nga min ngaitad mo kanya. Injulan mo kumaano kasta mo lagaya
asingiram dagiti titad mo tulong. Ah. My goodness! Naa. Pangalaak nga ititid ko kada kayo kat kan anak ko lang, tata. Diyak pa'y makatrabaho. Ibagam kanila kay mo ata isutyag diskitar iti ibayad yo kanyak. Awan pa'y trabaho nila kay ko. Kanawang matutang mi kada kayo. Apay nga asingiran nyo tintad yung atulong nyo. Kasta talaga Siyak nga ron kasapulan ita di tulungan da mait. Noan niya itulong ko idi kada kayaw. Isumot ti aramidan nyo ita kanyak. Tanay, awang kwarta kaon. Pasensya kayon, tata. Awan na talaga maitad ko. Mapangkay pala iti sa balit. Awan na talaga kwarta kita. Anya! Ha! Awang babay na gitatataw. Awan utang da na imbag anakam. Ay, agtal na ka, Bursyaw! Sikat awan babay na! Ha? Di ka kundi tulong no agsingir ka magayam. No nasakit tinakam mo at imulaong, di indulin mo lakuman ti kwartam. Agraraman kan tumit alaklakayan, nakaigam kalat basit iti kwarta, kunamlan asino ka nakabaknangan. Sa itatawanan ka manayin, agsingir ka. Ha? Pabayadam, nagitintol tulong mo iti kalabas. Anyat klase pa nagpampanunot ti kasla. Ala, agtrabaho ka kitday. Ing kasi kaswan nagijay binaybay amulam. Tapno adda apitin tangay lakaw. Kat adda pangalaan ta iti kanta. Kasla gumura ti asawa, gapo iti panang sermon ko kankwana. Ngam na panunot na matlaang tibidot na manang biyanang. Natauhan gapo kadagiti bagbagak kankwana. Kat nagbabawyan na mati naramid na. Kat ita nagsublimanan iti panaggarden kan panagtalon ti asawak. Kat inasikaso namanan dagiti mulami anat nateng. Alakastan to'y pagayam mo. Insa. Husto amin, dagiti imbagbagam ken nila kay mo pagayam insa. Kat nasaya at mo naka amires. Kanya nga ro dadaditan nalpasen ti amin. Sanan ama isubliti na palabas. Talaga ti babawe ada kanayon iti uday. Angam saan pa'y magkidyan nala daw ti amin. Habang napigsapay alay agtrabaho lata. Anyat amuna. Amang ano iti may nga aldaw kat adan tumanan grasya dumtang kada kayaw. Kat no bilang mapasamak da ita, bagbagam tumanan nila kay mo. Palagi pam, ibagam nga amunan ton daramidan na. Ta amunan tumatan, nagiti limitasyon na. Ala, pagyamanak ting ka pa nagsurat pagayam insa. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam tayo nga insa. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script, kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amin. Naimbag nga orasyo papagayam. Dahito'y tigayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita kat nagapo ka ni pagayam tayo. Anaglinga di tinagan a June. Ngam sakbay nga ituloy tayo, basaan tayo pa dagiti 5 anagan ti kablaaw. Hello kini Jo Marie Dicano, Michelle Gawat, Lori Manabat, ni Armeda Angaon, ni Dominic Montilla, kani Oshin Istasio, di Tavillasis, Pangasinan. Kastiman, ti surat ni June. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti scammer nga asawa. Scammer kunak tan magswildoak, ison ti makakadama pan agsuswildo iti opisina me. Nga oray saan pa'y mat nga oras, ti panagswildo. Kat numaalanan ti kwarta, tila pangus-usaran nan. No labsan tag sarita, saan lang ay scammer ni bakit ko, no di kay
no di pa'y kat hold upper. Idi namaw, jak pa'y ammo ti kasta nga estilo na. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, na amakmat lang ti aramidan na. Rogyak nga rudan ti agsalaysay. Nasaya at adakan Junay. Yag mo adagosan ti sweldom, ta inak i-deposit adagosan iti bangko. Intong bigatin maluman. Itan! Uray ta ijay mat ATM machine ti pangidepositwak. Alayag maun, ta adda aramidak no bigat. Jak masango ti rumor inton bigat. Magday ta. Ni, apay akinis sayang manen ngay. Kurang iti sangaribong. Allowance ko, tinabatay. Ay na, syakton ti mangted iti allowance mo. Ala, yag mo amin asweldom, Junay. Laglagi pom at ti asawa a lalaki. Irimit na amin amat gadan na iti asawa na. Takasta ti patakaran dito'y lubong. Anya, ha? Alayag mo amin asweldom. Bawal kang kupit. Saan nga agbalin kanyak dayta kupit-kupit. Nagbayag mo dahil dyan ang babae. Rabiin, hindi pa'y lagaway. Ayan na nga tan. May awaga man. Hello, Lakay. Hello! Ayan mo ngay! Nagbayag ka kay Rabiin! Ay na, pila dito ayan ti ATM machine, Lakay. Kan na-traffic kak inay. Iso analadawak ang nakasangpot dito'y bangko. Anya? No nakaluto kan, kat mabising kan, mangan kan. Maudi akton amangan, taamangan numabayaganak dito. Ay, kiurayan ka na! Umunakan ko nakmat. Marabyanak ko naklangarudang. Kan numaturog kan, di mo ilaktiri daw. Tapno di ka madisturbo no sumangpetak. Tasumra kak tulatan. Nagawik ka no, tindog tipila. Intong bigatan nga gibangko ka. Itangarudan, tadaramida no bigat. Sige, itanay. Agpilak pa'y, bye. Ay, unay laki na diyang asawa. Kan pa'y papili na ti kaya na. Narabyan ka mo una yan, Juna. Ay, Junay. Tapay ngay. Ang sangita mo si Mang Pai. Nahulta pa kita'y paawid aklakay. Awanan ti kwarta nga ornong tak. Anya, hold up ka. Ano ko mati ma-hold up ko yung katimbang kung mati kwarta pa? JATM card tinala dagiti hold upper. Anya, ay nagloko ka. Ayun sa nabali ata, di mamaw ti pin number na. Sa payan tantong, ti mapanigibang ko intong bigat, tayo report na tinapasama. Tawanan na, inted kung ti pin number ti ATM lakay. Anya, tapay nga intong buhay. Kanyat kayat now, jak itad ti pin number ng patayon dak. Wano inted ko ti pin number ng si bibiyagat. Nakaturong dagiti nagaatidog nga imo kuda. Nagaduda lakay. Nagbutay nga kiso nga inted ko na. Ito'y sa bali ko number at intid mo. Ay, jakmat na panunot na itan lakay. Takas tao na itibutang ka. Isuan na itad kulatan ati pin number. Oh, ag-break tayo pa'y kakadwa, merienda time. Jonah, ag-merienda tayo pa'y. Ay, katwa na. Ay na. Mayat kasla opisina lata dito ayan tayo agsusugal. Tadang pa'y break time tayo. Gawin na. May bali ko man ti saritaan, Jonah. Biliba ka talaga kan ka Napamatim man ng asawam an hold up ka. Wala. Siyak pa'y ti kunam. Best actress na ito, ikunam sa. Ay, awan Nujak ibaga ti kasyay, pangalaak kumangay iti pagtaya. Ay, naimbagkan ka ata da trabaho di asawam. Ngam siya ngay, padak nga istambay, kan padak ka sugador. Sa nabali takanayon mo ti panangabakyaw. Agsuswerte kayo. Linyayon sa talaga ti kastoy apagkwarta. Tsamba-tsamba lang mat. Jonah, hangam, sana pa nagpalastog, ngam nalaing kami ngamin hindi iti asawak iti mathematics. Ha? Tiyan mo mi nga rodi, di kagbalin kami nga inhinyero ngam sa magayam. Agkwenta magayam iti baraha, ti bagsak na Uray takanayon kayo ang mga bak. Kitno da kayo kinila kayo mo ti kanayon ang mga bak dito sugalan. Tsamba-tsamba lang, Jonah. Kinadamo lat tati aldaw nga agmamalas kami
Pangusaram iti kwarta, anak kao. Awan mo allowance, minanang. Na, pangipipanam nga iti swildom, Junay. Awan mo't anak yo kini Juna suportaran yaw. Nawanan ti urnong may. Hinuldap ta ni Juna. Inaladami na karga ti Team Carb may. Anya, kaano pa ang napasamak data? Hindi na panalawas, nana. Anya, ay kat in report yun iti otoridad, data napasamak. Kawan na, ha? Napan ni Juna. Tasimre ka nga rod iti trabaho. Apay, kasano na hold up? Kain nang hold upan da. Hindi ba yan yun? Tawang mo lang, ti maramidan tayo. Inaladami na karga ti itim may. Ay na nagsayangan ngay anak kao. Nang runa nun nawadwadan ti urnong yaw. Sayang, ah. Iso pa utangan daman tabayadak doon nagsweldo, ah. Sige, oray ta naawat mi matan tay pensyon mi kanitatang yaw. Manaw, ti utangaw. Oray 2,000 laan. Sige, mabiit lang raw danak kao. Ay, inak agsweldo, ta pa nagsusweldo man ang gaya. Nasayamot ta makabayad akong kaninana. Diyo nila kay, mapana kao, agawit ako. Nay! Ada ka magamit sa opisina, Nay? Wen, taimay ko inalati sweldaw, tainak makitsindan. Awan ka sa pulanin iti balay. Ah, Kan gumatangak iti bagas. lukas tayo na alam ti sweldo ka. Wang nga raw. Agtaw ni. Sa nga gasot, tagplitin nga agawin. Adawatan ko kinanang. Mangtad ka ikipagbayad ko, ah. Inton mamin sana, tani, kasapulan tayo ti kwarta. Sige, sige, mapana ka. Tapno makaawi dakmat ladagaws. Uy, bagong riban ka, Juna. Kan bagong manicure ka pa eh. Ay na, kasapulan nga agpapintas ta, Elsa. Tani, adu dagiti admirer ta dito sugalan. Jack mabaling tagpapinta sa kasi tararamidang tagungot nila kay ko. Siluso nila kay ko, di na kaya't ngagpasiksiya. Anya, ha? No siya, saan nga agbalin ti kasta kanya? No si ka tanasing po nila kay Mau. Hanggang siya nga'y, nauyong, naimon pa'y. Di mo pa ilasinaan, no kasta? Ay, saan mo't tanda anak may. Kaasi dagiti anak ko nawan madakkalanda nga amada. Sa bagay, ngam no siya, awan anak may kinila kay kaw. Iso ang mabalin ko lata sinaan no kayat kaw. Ngam jak pa'y lamasinaan ita, takasapulak ti kwartana. Wala, nang rona ka nagkasar kayo. Kan sayang nila kay mo tanasing po. Suksok ito tablahan. Singpet Busog. tadi na mo tar aramidag. Ngam no maamuan na ti panagsugsugal ka. Hay, jak kila amumot ang Elsa. Be, pimentas ka, Matjuna. Ha? Ay, dati met. Ay, gaya man niya. Kasla ka matanbalasang. Nagswerte matan di asawa mga nakaasawa kanya mon. Ay, wana, biyernes. Tanapintas ni Jonah, 6 pay. Elsa. Mabalin nga panawan dia kami pa ka ni Juna dito eh. Tada na patag nga ibagakan ko na. Ikaw wana. Sige, ditakay nga rodan. Juna. Nagpintas ka. Pintas ka man ni. Thank you, Biyernes. Mabalin nga awisan ka. Tama nga ng restaurant. Tan. Ha? Ay, katuan day talaga. Narigat apayan ti Pogi akas kan ka, Biyernes. Ay na. Nabsugak ah. Oray sak nga ron. Nagadumat namin ti in-order mo akinan ka, Biyernes. At atap na mabsog ta, Juna. Sige. Bayadan tantakinan tata. Rumuarta dito restaurantan. Bayadan pa lang niya. Nabatak magganjo wallet ko. Siya ko tiyag bayad na inton sumaro, no? Nya, Juna, nya. Mawan nga talaga at kwartak. Ura ka utam dito bulsa ka di. Sige. Siya akong dagbayan. Ayan tay wallet mo lakay. Handa dito bulsa, ti pantalong ko. Nakabitin, di talikod tiridaw. Apa yan? Awan nga rod kwarta ko. Inak ko maagpaikat itinipon ko. Takanayon nga agsakit. Haw? Nangigagatanga mo, iti kwarta na yung tagkaw. Awanin imarket ka. Nagnina ti gagatangan itan. Data 2,000 nga grocery, kurang pa eh. Di mo alayan amin, akargatiwalik ko, ah? Awan to allowance kung, ah? Sapay mabayag pa iti sweldaw.
Ingka pa'y la umutang kadananang, tanagla ko da iti babaw. Umuta nga man ang kadapay lautang ko kadakwana. Maawatan da ka, taanak da ka. Alangan tani, awan kurtatang. Kurang da ito adda iti wallet mo. Manulaang mat da ito 2,000 nga eh. Ay, Kung saan, agbalik ka iti opisina yaw. Kasapulang marod. Di dakit ito dan. sige. Agbali atong araw. Ganais, di nakto nga talukwan, ken paldangan. Haan to nga pulos. Agyaman nak tauray adda asawak. Kinayat naklat tabiar nice. Awan te problema dita. Te importante, nga maamuan te relasyon ta. Ay, iso na lang ta. Nagsakit kay dininanang ko. Aday di ospital. Ado pa'y madiagas na nga magatang. Awan matantigatang. Ay, kasi ang perperme nga awan pa'y madiskitarak. Awan pa'y mautangak mat nga tao. Di ka nga rod agsahan. Unayan di ato yan. Bay am tatulungan ka nga kita. Kababuay na nakaniyam. Ang pospos ko la kontoy ropa kon. Sige man nga ron. No adya mautangam. Tao mutang ka iti uray gismel. Sige, tulungan ka biar nice. Juna, bakit? Nakita mo tayo rilaw kasi singaw. Ha? Ni, diyak ka mo Awan amok dita. Ay, di ka basta agpabasulatan. Ta saan ko nga ugali ti agala iti saan ko ako kwa. Di nakpagbalinan nga agtatakaw. Sa pulam tama nga no na misplace mo lang. Sige, tadapay pa na. Adtaw itiladawan da. Kita umu na nakaw. Nangalanyo iti daw taladawan. Ni kabagis mo iti bunyag. Nakita na ida iti ilay. Naglailo da nga kuy kuyog. Iso nga inalaan na ida iti ladawan. Sino nga day takadwa na lalakay? Lalaki na nga road. Anya? Aglalalaki jay asawam. Adi mo amaw. Rog-rog itang natiulaw manakaw. Ha? Naam-am muna ka no day jay. Jay pagsusugalan day jay kabangibang nga ilay. Pagsusugan ni Juna? Katuan. Imbagamot lang ni kabagis mo iti bunyag. Tawanan ba na babae? Isumila ka na na may busti kwarta nga itag ko kayong kuana. Gayam. Isu asita jay asawam. Musita ka kagrasunday jay. Amok ti style na. Dinaklo din na nagbasal. Kung sigurado nga glibak ka. Isu nga mo kung tiramidan. Kasapulak titin kay lakay. Kaya't katulungan nga trabaho. Iso ang mga bangak iti pwesto iti ili. Aglako ak iti prutas ken natang. Ay sige Kaanawa ka sa pula. Ha? Lukas ta. Adda gismil akwartam dita. Awan lang inak agdiskitar Inak umutang iti kumparek. Ha? Ay sige nga raw. Mapankaitan Tainak ibaya din no madamdama. Mabilang raw. Tawagak ti kumparek niya. Ay jayin ni Juna. Timana wadagaw si dinala na ti kurta. Ay suruto man iti nalimad. Ay ayateng ka Juna. Ang ladingitak mo ramidak ti kastaw. Ay nang mapana nakalat yamin ladingitak. Ng maramida kung tirumbang. Ay, agyaman taintan mo ti kwarta Juna. Ay ayatan ka nga perperme. Gatatikis mo. Agak ka lang agak kanya. Kit adda ta diti restaurant. Ay. Ang mga adda makakita ka data ka lugaran. Sapay iti bibig ko di kanayon mo nga kan. Adyayo dito'y lugar yo. Kawan makakita kang ka dito'y. Ay apo, nakabuang-buang lo ka ngay. Po, ayatan pa. Ay ayatan ka. Very nice. Usasan nyo na kita doon. Ay, won.
Asa ti asawa ko? Panawakan! Nagkadwa na po. Nanay! Di ka pumanaw! Anak ko! Jesus. Sige, sir! Pusasan nyo dagitan ba? Ay, Johnny, pakawanan na ko malakay. Anay, Nakasagana ang amang Anay. sulnit din nagbasulakan ka. Uy, siya! Pakawanan na ko ma. Laging ikat! Hindi ang makawang tinarami mo! Iso nga ikarong tikinagatil mo, babae! Nakabalo din ti asawam, Jonay. Kas di tirumbag ang guwana. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko kang guwana. Ay. Hindi narambid na ti kasjay. Basol na matlaang no apay ngamin anaaramid na ti kasjay. Kat nasingpot kamot nga asawa na. Nawan mo ka nagkurang, ha? Iso nga ikaroon na tinagbasulan na. Kasjay tirumbang kang guwana. Tasan amap-map na kiti asawa na. Ang yaman nak ta sinarungkaran nak dito'y pagbaludan, Johnny asawa. Ay ayatan ka. Kat pakawanan nak ko man. Why? Pakawanan gan. Ang yaman nak, Jonay. Iso nga maya. Ta, inyag ko amin ang dagiti kawas mo yung balay. Amin nakagawa amin nyagaw. Napakawanggan. Ngim suray. Napukawan ti panagayak ko kanya. Nagkasarata, Johnny. Agasawa ta. Tuwa na nagkasarta. Ngim mapay nga lino ko na. Tapay nagsapol ka pala iti sa bali ngay nga asawam. Ay, sorry, Johnny. Pakawanan ka. Ngim masapol nga karong tinarambib mo. Sige, agbayagain. Pumanawa mo lang. Johnny, asawa. Pakawanan na ko, ma. Ay, ayatan ka. Kasta unay apan nagpakpakaasi ti asawak nga isanod ko kanon ti darum ko kontra ken kuana ngamjak imanugot manang biyanang. Impateng ko ti desisyon ko ket nagbiagak nga awan asawak iti denak. Manipod matidin sinina akon ni Jonah. Jakman amo nga manipod nakitak ti kinalailo da iti lalaki na napukawan na namin pinsan ti panagayat ko ken kuana. Alakastan, to'y pagayam mo, June. Alakat, saan ka mapabasol iti nagbalin na pangadeng mo, pagayam June. Ngamen, ure asinumat nga ta nga asawa tagsaad iti biyang mo talaga masakitan. Katanda amin kan ka desisyon, tabiyag mo kat nga roday ta. Kung saan ka masaya, di doon ka, kunada nga ro diti Tagalog. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, di pakasalitaan, ni pagayam June. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your notes para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, gagayam. Kumusta kayo man na naimbag nga oras yu amin?
Kabarbaro man na nakapadasan ti mga ganyo diti drama ama ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Ryan sa napudnonagan ti may patanga-tanga drama ita. Ngamsakbay na hello mampay kada Roslyn Andrion dita Paktorya ti Kandilaan Manawag Pangasinan kan ni Tita Gina. Makablawa mat ni Dongo Eric from Jopay Cariaga Kudjamat kan ni Sinaida Valdris dita Toronto. Kastimanti ko na ni Kabsat Ryan. Dirma ng biyanang, siyak tay lalaki anas miti chabi a babae. Amin na nagbalin a nobyak kat nalulukmag da. Jak man namongam nalaka kamain lab itinalukmag a babae. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Marsya bakit? Agdalus ka dito balay. Ta isang put kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalus ka tapnon nadalus to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo ti kunak. Doblem ti agdalus ata nakababaeng. Punasam anay bag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay abram ijayan tiridaw. Kababaeng. Sapay agrat-ratik mo't nagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti samput na nobya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusap nga ruday. Noanya ti masangputan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batong bakag. Isudang sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Na Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon nana, tata. Ay, kastabat kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumagmagayam tinubya to'y nagta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalukmag ni tatang ko. Nalukmag mat ni nanang ko. Nalukmag daapong ko. Kan uray dagijay aante ka na angkal ko. Nalulukmag da amin. Kan uray dagijay kakabsat kan kakasinsin ko. Kastimat lang ti size da. Ayos laeng balasang ka. Oray na kamay. Adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Dahil tangarot kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, nagluto ak. Dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wala lang. Kanon gayam. Dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mau apang asawam. Iso nga rod, dito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasarmay. Mala, magantayang. Nakagaumot na ni nanang iyaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngam datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana iti basit nga plato. Ato, iti narabig ko asawsawan. Igawan ka niti ka na, Edwina. Ay, haanan. Syakon. Gawadan sa mo, aminin ngayon na po yan nardaw. Ay, shh! Tangiwas mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabae. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumat la linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kastya tagluto iti bukal ti balatong. Ano ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang kaw. Balakit eh. Idin ka pa'y agaw o iti masida bakit?
Di ka sumanaod ita. Nagbasik jay na batay. Kunak na ipasidak ka dagiti aso kun pusa day jay. Basta gawa maon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balite kita ni nanang mo ide aduti kinan ko Ryan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangke to itiyan ko. Di mo ikaniti sa bali kay papananti jar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutuon na nga si daan. Haan lang nga may sa nga putahe. Nala, bayam na sakto ti agluto mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot day jay ano biya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao. Hindi ka mo't arasaas nga arasaas ta nagpigsa ti arasaas mau. Hindi mo amaw ti agarasaas ta nagpigsa ti boses mau. Nagluumag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Tiabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na naglulukmag na. Uwan niya. Maikatlaw ang nobya na ni Edwina. Agpapadada amin iti pamagay. Way, kan uray nalulukmag na ta nagpipintas gamay. Nagpipintas ti rupa na. Panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit bay-bayam ka day, ta agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na nang, ta napuspon mo tayo trabahon mi kumaakabiti iti kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Ikay, anya ngay dagita luluto anak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahe sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sabali apotahe. Saan amap na kiti may sala apotahe na nang? Ay, anyan. Nagastos launay mo jay nobyam anak ka. Inggatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga ado aputahe ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo matlang Ang naruam ngamin iti ado amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayun, ay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan Ryan. Wain mahal. Oh, anto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan ba't nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay, talaga nga kasta Ay, intang nga rod gumatang iti masida mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang, tapno adda kadwam ngagbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga kitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na itiimak nga aggagaw. Ala, di mo panunuto ng dayta mahal. O sige,
Si kalat nga rudan ti makitsinda. Diyay la kabaalam nga imutan ti gatangaw. Dati ti iluto yung ama si dananang niya. Iluto yung amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta may mat kanirayan tinaigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto ka amin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya. Kanuman agluto kayo iti inapoy kat nainayunan niyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lang gayam. Ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaudyo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian niyo Pagbalinan niyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Aniya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbaga am tuman jay nobyam. Ibaga am tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wan nga ron. Nadlaw ko nga ron manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jakmat mabali na lapdan. Pakaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalaka ngamin ngagbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laangan. Sumapul ka itinakot tong nga nobya. Ninanang mat. Saan mo takas ka rin nga ramidan dahi tangay bagbagayo Ay ayatak ni Edwina nga ore na lukmag. Kan amoy mat apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol la dubliam, ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sa bali apagtrabahwak. Agtrabaho ag overtime kan ag sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linuto yo jay masida. Naluto yo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linuto. Tanay, nabuslaw, nagluto iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tap na mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abak nang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagak ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako iti kom-komporme. Tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaw. San alamot ti kukwam. Ay, Hala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam iti balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayin Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaan nga putahe to si Dayo. Ay, wen Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbang lumanda talot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minigtarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Sikala ang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa nga ramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na.
Urayam labas sita na malutaw, tamangan tayton no madamdama, bala siyang kaw. Oh, ato'y pwede na po yan, Luina. Mangan ka lang, di kagbabay. Thank you, Tata Pasipiko. Ninanata siya ngayon, napananan. At ay salas na, agbuy-buya man na iti TV. Basit, tikan ka na, isa nagbita mang manganday jay. Ay, oh, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda noon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa inanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga po tahi tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asinaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Bala umay ka lang mga di balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun, ya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mangan iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tinutun nyo Tapno sana mapanagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kun ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kun ka mula unter aramidek kay. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidaan. Basta iso ti agluto iti sidaan na. Isurom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taagluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Santay nga rodid bina. Kunak nga gluto kiti kanak nga si madutak mat. Apay ni bakat mo ngay? Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo, inta mga na di ilay. Naimbagin siya tano ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak, iti may sala nga putahe. Papa na meduina. At nakamat dito'y ili. Wano agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, Tata Pasipiko. Ay katintamangan Nay talagayam. Ha? Agbayso, Tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang aputahe. Jay na isab sa bali kumamat nga putahe. Sige, nay talagayam. Anda papananta a restaurant. Nay dumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam? Awan, adaya imbagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka karon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin maalut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bambuan nugak. Na Natasha, di yun lang nakita no limabas dito'y balayo ni Jigo nga asawa.
Ay, jakbat na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadaya? Saan nga raw? Tunggal pandangan, awan iji balay. Saan sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Iji ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta aramidon na. Anya, ay, agpadadan akin nilakay ko. Manmano mo lamang andito'y balay, tamad adik sa namangan itirwar. No ka, ano alim makay, iso mati ka na yun na pampandangan na ni Jarwar. Uray ko manawi sanak, samay. Un nga rod, na. Uray nila kay ka, di na kainaway, suray na minsan lakuma. Nala, urayam latang aruda na subangpo di asawam, Belinda. Anya, napsog kamot lang, Edwina? Ay, perme. Thank you manan, Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tayo tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan ni Tisigo na papapananta. No, kasto yung malpas tama nga. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daano aportahe na ita in-order ta. Wan Pasipeko. Talagang agbusugak manan tadta. Saan ta pa'y ngagaw-awid lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigol nga ayuyang ka. Wan, ariglado, Pasipeko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too much, ah, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda. Anyat masapol mo ken ko ana. Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Re, Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha! Nakitak dagiti ladawan iti cellphone ti asawa. Kanayon da nga update iti ili. Anya? Awanan day, di bain! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan bain ti asawam! Parwaram matag rinisot kami! Ha? Apay na na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nilakay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga rinisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay, anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti kasapulam. Ngaman niya tinaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang ang makanti sa sapulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na Jay. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Pala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Nalakati mamakawan. Ngam narigat ngay subli ti sigo na paragtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya tawas-wasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan. Pinapanaw ko nga ron tinobyak nga uray na kasaksakit launay para kanyak ta inayat ko iti husto ti ex ko. Ngam no pa'y kastaing karigatak tinang lipat. Naglabas ti aldaw na damag kong agrurutap kano dagiti simaro no anobyo na kat awan palabsan na baruman wano saan tutupan na lata. Husto gayam ti desisyon ko kinun ko nak itinakam ko. Ti panang isinak kan kwa na. Kano jak sininaan nalabit nagtultuloy ti panang lokloko na kanyak. Kaya tita, baruak pailaan, kadyak amono kaanon to mata sumangbay ti babae a para kanya.
Alakastan, gayam mo, Ryan. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman nakmanen kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.